Odaba lase okay eceleni abelungu bayakhuluma bona angibeza kodwa kahle ama issues esibe nawo lapha nama issues okuxoshwa kwabantu kuthiwa badayisa ukudla istock asibalance kahle kahle ngoba kumele badayisa ukudla oku-expire nama issues ukuthi abantu babanjelwe imali bengatshelwa ukuthi bazobanjelwa imali uma beyichaza ke bathi babamba lezo mali simply because kusuke kukade kune hearing hearing esho esosobe bejajelwa ukuthi ukudla akubalansanga so bathi stock negligence bese bebabambela abantu imali bengabatshelile kodwa sokubambela imali according to umthetho iBCA we-BCA Basic Condition of Employment awukwazi ukubambela umuntu imali ungamtshelanga ukuthi uzombambela imali umuntu usayina iform kona iform uthi uyi-consent form so kodwa ke ekugcineni kosuku bagcine bevuma ukuthi bazoyilungisa loo nto leyo bazoqala kusasa bangisendele bazo-review basende ukuthi usoreni so sebemenzile if sikhona isidingo sokuthi abanye babuyisele emsebenzini bathe bazokwenza kodwa solinda siza ukuthi ngampela kuyenzeka yini ngicathi ilokho nje ngani kwethu okwanamhlanje mhlawumbe mhla ka-18 ka-19 ya kumhla ka-19 ngolwesibili ya sikhulumile nabelungu ngakhuluma isingisi kwazi kabuhlungu la mfowethu uzweni ngiyabingelela nami siyabonga kakhulu sekwenzekile noma phela singagculisekile ngezinto abelungu abafuna ukuyiveza ngoba sebeyiveza namhlanje umnyango wabo kodwa kuyavela lapho ukuthi amaphutha maningi angakubona because awukwazi ukufundisa umuntu into nawe ekuhlulayo into evelayo ukuthi besifundiswa ngendlela okungesiyona manje sebesiphathele okunye abathi bekumele senze ngakho of which means sekuyinto esifole abayi-implementayo ukuthi asiyenze kodwa kokubi kakhulu-ke nokubuhlungu nakho lezi mali beyilokhu yibanjwa singanotifya namanje ayibhaliwe ukuthi ezibhalwa nje upayslip ukuthi i-deduction ukuthi yani leyo deduction leyo awazi ngisho ubuze ebhenki kuthiwe yani le deduction le nasazi nokuthi sizothini so asazi noma bazosilungisela yini kodwa indlela abasho ngayo bathi bayasilungisela ubuhlungu kakhulu futhi ukuthi isystem yabo ilabe i-upgrade manje ezinye izinto bayi-upgrade while lesinye staff vese already singasekho so awukwazi-ke uku-implementa isystem engaphelele uphinde uxoshe ngayo umuntu ethe sehambile lowo muntu mase uyayi-implementa ngendlela e-right uthi ayisetshenzwe ubani shothi wena u-implementa isystem ezokhava wena kuphela but lezokhava yonke into eyenzeka la enkampanini nawo uyi-implementile i-wastage ayikho kulezi sitolo and bayakuvuma ukuthi i-wastage abanayo abanye babo kodwa mase kukanje sekuhleli phansi kanje sebeyakuphika ilokho nje engingakusho kodwa siyathemba ukuthi ngoba sesihambe sasafika la okuningi kusazolungiseka ngiyabonga ya mhlawumbe nje umuntu esegoqa mawukuthi abelento igcina ingalungiseki asazi umphakathi wakithi ngoba sesithembe kakhulu nini mhlawumbe kodwa kuyogcina kuphoqa ukuthi ivalo leya ndawo leya ngoba phela angiboni ukuthi ikhona into ezokwenzeka la yabona abantu uma belokhu bexoshwa into eyodwa bonke abantu abalayo babona la begcwela bonke baxoshwa into eyodwa bonke kuthiwa i-stock negligence ngoba kumele badayise ukudla okubolile ngenkani asazi kuthengeni phela bafowethu uma nithi sifuna ukuthenga kwamanje ukudla kwalaphana bathi ngikhalela kule izingane ezincane ama-future leaders ethu nikuthenga ukudla nambe niyonikeza izingane emakhaya zigule izingane amaPakistani awodwa kule nto lena belungu bakhona kule nto lena so ilokho nganza kwethu kulungile mhlawumbe sobuye silandele udaba lolu kodwa asesibanikeni u2 weeks ngokusho kwabo ngoba sebeqedile yonke into kuthi kusuka manje lesihlanu oluzayo lobe sebefinalizile sodlula lesihlanu sekulona esiyakulona lolo luzayo ngoba sebeqedile ngokusho kwabo belungu kulungile ngiyathokoza